Yo ebushia madam ase se ene mabeka ensa wa hanom me de adwoa akonobia me ba ne ekuye santoa esantoa ya me ba otoso anan na eburiye ya na me wo no ko wonu wo clinic na owie yi no me wo no wie no me tete me fi asese me tete na akokrazwa na akodu JSS owie JSS no na we say anka me toa no so wo SS onye school wo obodan onye school no na ma ho bu asa nti me anto ya me ba no so na me bisa ne se opeduma ben me se ma adepam na me ne je ho nti me de no kosua adepam wo ebiri ya owie ma ye pon fefefe say oye madama ono awo ni shop opa made na me se kwa pemi be da ko no ban beka odi phone by say ma womo ye me se kwa pemi nti me pesa me de me ho hyemu na won a woni adwuma ye no na me boa won ampa odi no ho kwahyemu no me hu sa abofra na ni wo fema so na mokura no ko hu obi a abayo bi a onye adwuma na ya na eye no mobo enti mesraga na man ene aburuman ise womo mu abofra no na owon a woni adwuma ye no ontumi mu awon ene ye na ye ko Pentecost ayede ye ho amawrade so obi anvotu ma abofra na ona na adesu eni hu no enkon kan esansa abayo wo na se onsu onni ne san ne adwuma anasa wanko school anu akira office wanko school ni ntini wagya no ho no wafa abrabo basa no de ato no so sa wo besu adwuma onseye da wani na kura na wo be hu no okura bibi ma menam na mekohia wayi o da menam na mekohia wayi o nti je na sabofra na nsu adwuma obedi menu mechi ane abrabo basa nti obia vote my santoa na sana wa ya madame wo de oba komana obetumi a kire na adwuma na aburuma nso enyankoso medama se akwa santoa yo obia mfa bufu na ni moti wasare osoma no ko ya bofra pa oye bibia wo fi sadese asem bi enu ha be ka kire na obeyi ya no do be ka bia no oye de sadese pepepe ne kwanso oti no onye obi a oye basabasa na se oye kakra na se oye basabasa santo ayo obi a owa akukuduru obi bia se bibi kana kuma se obeya ontwenso oye no ne bra no ma ne koso oye so ma ne yeye ade bi enu ha o se obeya o so mo wantini anye bibi obesom bia otimi ye no se de se ne fata nti oyo obi a obi ade so ka Equiapim TV Boso Hi Yo yemo bibi ara kwaba ediba eye Equiapim TV so o hwe ya ene ye wo oburi man mu wichira eye Equiapim aburi mo Madina mo ba nse ho ne tie ball pa ene Equiapim TV ya ba beduru ye dikan ede eye enchi akese de ma eye yaboafo nana techi bites ensa wono mu a o problem o sisi o problem just mana sebi ofichi kwaye basa no unya kakra na de nchin so mu a bibia betimi akoyi edi amam ye wi nso a yetwe ni edi akwakokire eye first 10 organic fertilizer eye edrobia meka fertilizer udi gu wafu so onu bai se neme nkoyi na unsanya aka the first 10 menua watwedi wafu nyina ebeye from na ye wi no be nsa ba akosie eye Equiapim bitters eyensa abadwaso amanfo edimrika omo ye wedding eyie eni nyuma bibria and programs bibria akoso no Equiapim bitters na nsan Ghana o ye dwumadie na uni Equiapim bitters amai na program no enye program eyensa wono mo abba me na mekfrane say mansa sanse ma na omafichi kwaye basa omayase no etwam osumi duna sabi obuni sa na koye ohawo ne atete edi amana no unya eye Equiapim bitters ya ebebo no pa edi amawo ewia ye de ani ekire eye Piva beverages ye kira we eye soft drinks aba mekane say oh your wedding engagement birthday baby biara wa we program no
unsanya ka piva menua watu de me say eno na say ye program wa wo pesa wo fa biton no o de na chiri kwan enye yira kwan kura ti na yusu to aso no ya boafo no ebi so ne eye abaviado eye restaurant abakwa pimma mu a chese na nsan ba bi biara wo fi san kan ba bi biara fi ba no unya kodu awukugwa kwa pimma abaviado obeye restaurant kama e de amawa chese aduane bia eye local food upe eye fried rice no da nyina so oye bi fufu papa so e ho na obenya no ewo na also obi a upe edan asie upe so ya sase wura ana oye edan wura oye efie wura emfo ni nchebe bia Fred Danny L&K or unipa oton ensase upe bi wa enkran mu ato upe bi wa krapi mu ato ba bi biara bro che kana pasa se Danny L&K obebo ama wanya bi won ene wona wo so ya sen ene di djumadi wi e di ebrel. Life is a celebration of moments. Big and small. The sun is scorching, I'm feeling the heat. With Piva Drink, every moment becomes a refreshing celebration. From the beach to your home, in every corner of your world, Piva Drink adds a burst of refreshment. Give me Piva cocktail and tangerine. Celebrate every moment with Piva Drink. Refreshment for every occasion. Piva Drink, a taste you will love. P for Piva. This advert is FDA approved. The true herbs from African forest. One tom money pa won di mfie du nwochi ensese apemfo FDA ahwehwe sa adwadi enkrato yi mu agia yo abusafo makwaba eba amabiado food joint ebelia oba the customers no sebo no yije that's why we chi hanoma wo se ko ayin fama wo ubedu ekwato hanoma we can for ababiado food joint company e de ama omo mo hwe nkofo ho no ndenya ho adaje asebo kama aye pizza every case fried rice jollof rice yeye kokonte yesansi yeye cake yeye burger bread rice and stew yeye wahano ayin fama wo ubedu ekwato hanoma we can for ababiado food joint company ade ama no kuga ekwato one way road no so gudu o dey say one way gudu o dey say ababiado food joint Shusha Abaviado Food Company Limited. Ewo Ukugwa Ekwapim New Road Niso. Obetumia free ewa ahomatofo yeso 0552424227 ana 0591306472. Eteki order BRB ema engagement o program bia we bia. Abaviado Food Company Limited. Yaba amawami. Yo, Abusafo Makwaba Edeba Macshot Mountain Dew Natural Mineral Water. Aha, Yankasa ene itra insu. So hwemechi hanoma machine no ene itra insu no. Ye bibia we company hanom. O himfa say we party, we engagement, wedding program bia we bia no. Bra Macshot Mountain Dew Natural Mineral Water. Na yebe servo kama himfa na wo. Order. For numbers na wo screen na sin na free. Macshot Mountain Dew Natural Mineral Water. Eha ene yebema nso a emu da ho, nso a emu kroje. Yo abusuafo enfa ena wo a wo hwe me. Hanom UK abonten so. Na ende me wo ha na me kanfo Fix It Engineering Agency e de ama. Obi be ka se Fix It Engineering Agency omo ye den.
Fix It Engineering Agency Isidan. Architectural drawings, finishing works, building constructions, mechanical, electronical, engineering consultancy, plumbing service, any eniyama bebre efa adan and sase ho. Say what dan atochima. Say bia baby why. Problem be what dan ho bia. We can for Fix It Engineering Agency. Fix It Engineering Agency. For numbers na we screen as na any ending kita ho. And Fix It Engineering and Constructions ending kita ho e wan number 2 for you so 0240 506489 anase obetimi WhatsApp here afa your UK number you so +447 90405202. Fix It Engineering and Constructions and we will fix it for you. Yo, obusafo Makwaba Edoba na Keso Motors. Ahanom baby a sa wo peka papa, wo peka ayo wedding, engagement, program bia wo ye bia a wo nyaka. E de na me kanfo na Keso Motors e de ama. Na Keso Motors. Ye wo golf house, siasi. For numbers na we screen as na ne ndi ta ho. Na Keso Motors, ka papa ahi. Madam Sawo Jimre egusu e de hwe eye Akwapem TV. Yes, no, and then you go to a brief family can no. Your Emma make a see a pa and chain arches or your or him market to a crappy mamuha and a nay or what that room ma. What ye a mere nibre at the chain say on the EBD and come. Mamma, already and walk about a crapping tea. Yo, and then you say, Mamma saw my picture pa, Africo and Ramatree, Bew, Nanyamina, and Tim and Kuyima, Yan, any of mine Ghana. Ma, when Mr. Wapacho, Uncle, if I said it was 17 Edison. Medina of the Sibia Jamwa. Okay, Nana of the Sibia Jamwa. Jamwa. Not be Mebahima will breathe. Now, my son here, Aguna Himia. Aquemshi. Wow. Yo, that's what you said, and I guess, na Yanahima. Oye akwamufie this year pop kese pa ene no etwetwe nkomo eti fade neji waso neti yo mama me pacho we de se aburi udi akotene e wo aburi mamu hade mesere obetimi aka bi kakra afa aburi ho de akere yo metumaka ya kire me hene no 1988 nti medi ohima no 37 years. Na kakra minim fa eburi hono se eburi ye adishi bia se wo bisa won ase pa na wo wonya na wase won ase ne ansa sesiriku ona odo won bai na ekiri no botwam kwa akwam wo ya akwam adishi prekope na won hina odi won anim no ye nana jankwasi otobo ono ye akwam ofasi a odika no na kan no na wo twodura wo nsache na won panyin hu se won ase atrew nti se obetwodura no wo aburi ha nti mo hwe ya efi na nanom tetetete na no san jannom bre so pepem samre a na na jankwasi timu ha no botwodura enya sam ketwa wo ya kokudurufo wo ya dontenfo bibiere ni wa sabe me manfo yi wosuru wo nyansa wo wanhoden wo nimdie na kakra metuma ka fa won ho pio we dey man wa osmo penifo adehye a ehwe Akwapem TV mo amasoma wo kire dia wa kire eye aburi man sane omote okukudurofo ene nkunimdifo na omani nso eye den yie pa a wachire dia na hwe se enya de keto a ewo aburi no mu twodwura so a ese wani ensese o kachire na hima me pa che wo mesere bisa biom se eye miss Akwapem amana hom so Akwapem mu ha na ehwehwe mu na ye musa wodehye po eka ho bi eye akua asanto me pa che wo betimi aka bibi kakra fa akua asanto ho de akire pa che yi akua asanto wa yo obia kukuduru ni emi nyina wo aburi ha wo bai wo ntumi na akua asanto wa bai no be ye kire ahemfo eni se no okasa na obuade
no ye ni niama fan utumu se Akua Santua pageant or woman so we ni kan kra me na no be se bia me rebe ho onimnyansa papa obuade osan ye obi a so hio hini biara ana abofra opehina Akua bebu no mu na wachia na me na no be se bia na me hu Santua ho ne se Santua pesero ni pe biara o pesero no oyo yemiyefo Santua yo bia oye Kristoni Santua yo bia sabe o wie school no o so ne de obepa made na watongade ne ni nyanso owo no me bitwa na me hu kura aduru me bra oba ebura mo interview ne obeye niam bi kire se na eburi bai no metina sidi si me na name na say history di me na name kote we me hu se oyo bia wode ni yade wode ye vice president bo de Mahama kura obetu mako oh nega sana critical vice president about which like I say Mahama onya fast no mra another running meet a PM every so na here dey like say cheddar anase na na ya da ile I'm 24 mumla politicians mumla na mo vice apie wa ono so wo squad panya fans ketwa e no wo eye abriham yo na uhwe ya eye nana obisibia eye abri ye kyeremu a na oye eye abri nyina e maba wahema na eye akwamu nso osan edi akonya e wo ho no dihene wo ho na kese ne dwumadi a odi wo kwapem no eso yie panti na adwane de ato no na yehwe eye kwapem no nyina nso a yehwe nifa benkum ene ade a ha enso eye adontin a omukuta dwumadi ana abasakese e wo kwapem mu ha ene ne eba ne nchen efi ha ena Akua Santua efi a chese ohwa enyasem kto ofifie pa tuhia na eya enfre na he na ubenyasem yamwa no na nkunimdie ntimi embra ne akwan mu ma me pacho o wasem mienu miense bia beka kire Ghana fo nyina na yedi asem abanawe me da wase na me pese me kan se ebri enua ne Ghana wi ebre ye Ghana wi Ghana ebri wo nti adofu biara na tese mo de bebu amenana Akua Santua no na aba no onni kan akukuduru biara mo fan time me na na yachi na me de ade ya mefe Ghana was beautiful ma bua pa TV3 nti ese metumi bua ma se wode sa pageant rebe buri ade a dabi etese yetum ko ni yedi kan wo Yesu Kristo bi amen o chire dia o si Yesu Kristo dimu amen ya de nchi akase e de ma ya boafo nyina omotayechi e ma yedi dwumadi eye Akwapem TV empanyimfo ya chia mu nyina wo UK hono mu yesu eye ababiadu ono nso UK nigga chema ya chia e hono mu eye Danike ono nso nansia no ba Ghana ono nso ya chia no Piva enimu a ya boss ya chia mu na natechi ya de enchia kase e de maw eye epes 10 ya chia osofo ya de wase no mpaibo ni se de wotayechi ya de dwumadi bro de omu ni se ya final grand final ya de dwumadi en e ba na wie eno ti who is who e ho ni asem no you yadamase me America say ye frame Kofi Aboagye Akua Santua management team me na me down no me ne maboafo nana ya asabi afari me share social media ansem so chira me na me bonu hu de ro me so me de Esther Hanakwa me ene ne secretary ana ne church of me de nana ya ofori me na me ye the makeup artist me de Kofi Amwani me na me driving chief driver original man you secretary bacha wo be kan yo eba ye baba ana so se ewura Asantewa oyo obi a owo enidaso ene ni so ade hunu kese na so de bibisi na ni so se obeya ibia emu na bem ode akokuduro na dwen na ho ode nyina awura ne oyem ade a minim won ho se owo dopa ema ni penyina emfa ho ne se ne awote sa we ya abofro sa we yo openyi o ode na ho ode ede taa bibia opese oye edeboa na djubedi a yepese yedi se ono ankasa ewo na adwem se opese obo amaba ide me gidi se ne awasusu no obeye na ne eche nsokura no
waye ama na yesa nti moma yemfa ya homode na emwa bi a ye wo no yemfa mo ano na ebema wetimi aye ne a opese oye de boa ebriman ene ekuapemman nyina yo ekakra me de be ka one say ekasa so ye obi a osuro nyame na obuade impo say ye ne makeup ne obehwe ne say onye no eno na oye eno nti no mitimi hwe ne so ema me dit afofrofo iti say eba abayo a ose fata nkunimdie ya ene de ekuasantoa ayami enije pin say ayame na ya sabia me hwe ne social media insem so mpemfo se ne ofoduapa no ene ye pia no na film bra me sa se me bonu hu de ro nyina nsema nkrofo ka nyina ye nsempa na ya dwenu mpo se bi o wa ye obi bibi da mpa nipa ne bebe ni ma be ka se nipa we de onsem fata na so ye nti bibia sae we kire se ekuapemman ana ebrifo etoma asantoa odi nyoma pa na ebeboa yin na wase oyo ba besia so ye santoa oyo ba okoje ne man san so na eye ekua santoa ono so betumi akwaje ekuapemman asia kwan age ebriman esa ne se ekua santoa epam na ade na ne ntare o hye shows ni na ono pam nti sa wo pe atare ahya ko eya wedding eye baby a person de ko bia me sure se wo de wani betre ekua santoa saran so ena eba no ahemfo ana ahemia won ntare o de siesi wo ho se wo ko ekua santoa eho a obetimi enya ne nyina edi ama saa ne shop na ewo ho no bibia ohemia ana ohene ehie bia no emra obegbo ewura ho no onye ne nyina obetimi asiesi ofefefe eduro edwurampo dia yenkampo ahemfo ni ahemia ho siesie nyina no ekua asantoa ehop ena wonya saa ne manyina nti so wo yo ohene ana sa ohemia na wo echichichichi kura na senya ne number ewo screen so no ofra onsabeke bi you na make a chat on MSM in pen for kasa ya no nka bi se ekua asantoa ye ni so adi hu oyo bia ne ni da ho na me can say talents ewo ni so oye very creative me kai emri bi atwemu na people bi ma na pamatare ama me mame ni birthday na me surprise na me ko ekua asantoa amfa me mame anko me ka chere na me direct no me chere ne se na me mame sifatifa na tare ekua asantoa pami offer de mame mame no so many people ti no say ebe sha na ntare a ode ye show yi nyina ama p na reka say ntare edimu na ye fe na ye very unique nti no ye be share mo na eburiman ekuapemman Ghana man we na mo boy na ye voti ma ekua asantoa ye mfa ye nkakra ye wo ye support ye mfa ntai ne chi ye mfa nkunimdi ye mfa mra eburiman you yaka na say wie no na ye nkwan ya hodi ntumi ye eye mpemfo ekukudam Peter yechi ebini nana jankwabena odikan eye eburi nkabom hene ene eburi ahemfo ne ahemia nyina eta yechi ebo yechi dom ene ye de support eye yenuabea eye ekua asantoa nana we de ariwe onkwaso da wasipi ene na we ye woni eye eburi ahemfo ne ahemia a mota yechi bo yechi dom na kan kofi nana jankosi a otosie bi mu na yesi na moya boa eye ekua asantoa ne yiso ne da masipi ago Ghana man ago ekua every man me da masibi brace and say so me efi fitiasi program fitiasi apepen sabi grand finale many echipa esan say and you obia na etimi edusa bia a medu mesrem say mon kosi envoti man so person voti man die *447 511# to the short code capital U capital R 26 me pam chow me da masi final no bagidi 25th ya amechire mu anagisa almost 2 weeks anasa kakra ne sa ayede jumadi no final busa ho say kro ben na wo support no said ye na mahema aka ye ne die e so wo mo bia wo de boa akua asantoa na enkunumdie ba unyakopon ebema ne ohre bia nsa etimi aka ye da mase bebre me amedi dwumadi hu tia me din edi koku osei ai nso me ye abgana de hye pa o me fe ndo manum kakra da se me ye besan ehia Ekuapem TV Bepauso Hi Ekuapem TV Bepauso Hi